Hai Kak, tadi you ada sharing lepas minum Collagen Plus punya testimoni kan? Boleh kongsi? Boleh. I sebenarnya dulu sebelum minum Magnific pun saya memang ada ambil sejenis collagen. Earlier on dia dalam bentuk sachet, kemudian dalam bentuk pill. Itu yang I punya ortopedic carankan sebab saya kan ada operation lutut semua kan. Itu daripada sebenarnya chicken feed. Collagen chicken feed. I tengok dia punya ingredient lah. So bila saya dah buat BE dah 2 tahun kan, I've been taking Magnific. Dia punya efek sama tau. Saya tak rasa sakit lutut sangat. So lepas tu bila for the past 1 year memang I consistent sebab kita pergi have seminar semua kan. Sebelum tu saya makan, kejap tak makan, dan satu macam tu tau. Tapi sejak setahun saya dah makan Magnific 2 sachet Setiap hari? 2 setiap hari. So sekarang kita ada Collagen Plus. So kalau you tanya saya, Collagen Plus ni dia punya efek lain tau. Sebab saya memang rasa ini lagi better lah sebab dia bukan saja inflammation tu kurang. Lepas tu dia punya macam kita punya sendi tu bila kita gerak-gerak tu kan macam lagi smooth tau. Macam lagi smooth. So daripada situ saya nampak macam bagus lah, bagus. Memang kena ambil 2. Kena ambil 2 pagi 2 malam. Memang kena ambil macam tu. So pada masa yang sama, yang ini bonus lah. Ya, I nampak Kak punya muka sangat cantik, sangat bersih kan? Dia bonus lah. Sebab I memang tak pakai concealer ke. I cuma pakai yang ini sebab, tapi saya baru lepas pakai Biola sunblock sebab baru lepas prayer. Cantik. Itu saja. Thank you.